Više po ove dvije riječi, no po izvanrednom plasmanu na svjetskom natjecanju ljepote javnost je upamtila prekrasnu Fani Ćapaliju. Gafovi su neugodna stvar od koje nitko nije cijepljen. Kad bi znali u kojem ćemo se trenutku obrukati u javnosti, vjerojatno bi učinili sve da izbjegnemo neugodnu situaciju. No to je nažalost nemoguće. The Prime Minister of India? The new Prime Minister of India is no. Pogledajte što se dogodilo voditeljici finske televizije. För den här veckan, men ni ser oss på måndag igen. Hej då! Teško je zamisliti kako se nakon viđenoga osjećala ova dama. Pretpostavljamo da joj je danima bilo neugodno izaći iz kuće i pojaviti se na poslu. Ne sumnjamo da joj je javnost odmah prišila i kakav nadimak. Gotovo da nema osobe koja se barem jednom nije zacrvenjela u javnosti. Možda kad sam se prosula na pisti, razbila sam se ko nikad u životu. Ja sam mislila da sam se sva polomila, eto to, mislim da je to. Poklizla sam se, bila je mokra pista i letile noge u zrak, ruke, to je posao. Pogledajte kakva se katastrofa dogodila srpskom kolegi novinaru. Najbrojniji članovi seoskih biblioteka su učenici osnovnih škola iz tih materne. A neugoda nije zaobišla ni svjetski priznatog fotografa. Ja pucam već, znam da puno ne pucam, a opet mi se činilo da je to već najmanje sam 40 puta i ništa se ne jer film kad završiš onda klikne i vidim da ja stavio film, a nisam ga ni nategao ja pucam i sve ide u kolo. Idući primjer nije tipični gaf, ali je situacija koja je zasigurno obilježila karijeru mlade voditeljice. 041 333 041, ja se izvinjavam. Koji bože. I legendarni nedavno umirovljeni sportski komentator kroz karijeru nije bio pošteđen gafova. Maksimir Hanžekovićev memorijal, zadnja utrka, 5000 metara po glavu startnu listu, tu je jedan Engles vrlo dobar, odličan. I počne utrka i čovjek u engleskom dresu ode naprijed. A kažem, tu je naš Pešić koji je dobar i tako, ali ne može pratiti sve drugo. I završi normalno to Engles pobjedi, čovjek u engleskom dresu, izađemo van i dođe do mene mali Pešić i kaže, šta kažeš, kak sam istrčao? Ja kažem, pa dobro, solidan sam. Pa kaže, kako solidan, pa pobjedim ovako, kako si ti pobjedio? Pa ja sam pobjedio, kažem, pa kako si ti pobjedio, što nije pobjedio Engles? Kaže, ne, pa ja ti imam taj dres engleski, kaže, to mi je dao jedan friend, ja strčao u engleskom dresu. I ja mi, Isuse, sramote. Ali vjerojatno najgori gaf dogodio se nizozemskom voditelju tijekom emisije Uživo u kojoj je na temelju seksa razgovarao s dvoje invalida. Evo što mu se dogodilo. Is met je over ongeloof? Ongeloof is eigenlijk het juiste. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ne treba naglasiti da je nesretnik već sutradan ostao bez posla. Danas navodno radi na lokalnoj radio postaji. Neki su kasnije tvrdili da je cijela priča zapravo namještena. A zamislite što je sin Kiće Slabinca tijekom zajedničke turneje učinio našem idućem sugovorniku. Na turneju u Australiji sa mojim prijateljom, kolegom Kićom Slabinca. I on je odlučio na tu turneju povesti svog sina, Ivu, negdje imao 10-11 godina. Kiću mu u jednom momentu rekao, slušaj, večeras ću ti dati, prodavat ćeš moje CD po $20. $10 Ivo tebi, 10 meni. Ivo sav sretan sjeo na stol, stavio CD i krenio u prodaju. I prodaja je išla odlično. I u jednom momentu, nakon pauze, pjevati idem ja. I sada ljudi počnu plesati, više niko ne kupuje Kićine CD. Nakon druge pjesme ja počnem pjevati u pol pjesme i jedan put nestane struje, nema razglas. Sve radi, ali razglas ne radi instrument. Što je, vidim Kiću trči iza bine, trčim ja iza bine i nađemo Ivu di kleči pored onoga utikača, štekera, to jest utikač drži u ruci ovako i onako sa suzama u očima, tati, kaže mu Kiću, šta si učinio? A on kaže, tata, kaže, morao sam, kaže, kad je striček Duško počeo pjevati, niko više nije htio kupovati tvoj CD. No bolje i to nego da mu se dogodila nezgoda poput ove.